Шуралны күнне паллы дуре уяв иге гуна бычы. Регион зен гураве халық пулдарулыхен алышыстызен фестивалі зем агадуйта дайытыде. Тыван республика буласлығы жын ырмиган мидарышса пызык шеденю даваганцыне патшалық награды зембе числарыш. Хизебе девичнесен ешінче аллы улдышын бульчы. Везембе Алексей Енейкин палаштарать. Республикан буявынче Чувашен бушлыхын алынчен патшалық наградыне елесі калама жүк пызык чиз. Шавынбада хыназем тіл булова тәплін хадырлензе, чиберлензе келні. Михаил Игнатьев пухыннызене ыры семжін тавдуза уяв яджебе саламлары. Вадим Григорьев Рашейн тавадивешлі духтыры, Марк Хазанзон культурын тавадивешлі ешчене яцене дивешреш. Ветеранзен юхымне адаландарасыне дада шамрыксыне патриотла воспитание барасыне тюбехывнажан республика гражданла хюделеве чрезвычайлы рудору министрне Вениамин Петрова, Россия президентен хисеп грамоты числарыш. Нина Григорьева артисточнеде пызык хакпаджач. Чаваш академии драма театрынжевал аллыза гыржулынды курагана булдарулы хебе завындарать. Ман эше Шагымбек палладуны, ман эшех Марвел, пойдем театрын эше. Театрда камышлеть, пур девесем ман бабырле ишлеші, эп девесем бабырле. Театрда паченкана ним дедаваймастан, а эрделбе ешпа бірле менде болсан тума булат. Вот. Малаллада пирин театрда Шагымбек міллегаласқа парнезе милме тивишле бурчар. Шамрыксем де, ты артисем де. Чуваш республикин награды зене вара херехпилік шин дивешрі. Прокуратура ветераны зен пірлешевін хастарне Евгений Жучкова, тада Владимир Семенов артиса республика умынче тава дивешлеш семшен орден медали бючисларыш. Патшалық канажын аппарадынче, банкыра, издательство дыдымынче дырожаган зембе шаршин низем Чуваш республикин хисеп грамотыне илжеш. Тавзамахи галашын Чуваш патшалық ишченезене депутацияне социалы болжаган веренет, тогда спорт по сыллых сиплеген министерстве педе вызытал. Ну, уйрмах Михаил Алексеевич, селедия чал, республикара, перевали, общественник сенил, Исанбек, майзен, терли майзен, туп нашин. Выржи инвалидзем, хальги выржи инвалидзем, школна пар федерал льготник сен. Ну, вырында, пенбе милей шлеши, пенжен пиди хакла, межен Россия жайынже, алару дразенесі цеганышыне, Чувашсен, елнах малда. Уявра жавынбекех сывлық сықлавебе вереню, культура, ял хужалықынже, промышленнышра да үтті жерде чилай жулышлезе пызык шиденю дунызем хизебе девешреш. Манжын бұл шавдері кетмен жардейд. Вот, шавынбанде ку награда манын коллектив эшленен результате. Шамба коллектив малашне тұрышса әшлеме дұрыжы, чтобы шаржывын экономики лайық әшлезе бұтырдезе. Шағын тұрышмала. Чанағақта ағалмар әшсемді вапыр бөлі бір бай культура әшлеген земде, үтісвері әшлеген земде. Тем бізігі штавзымағы қалас келет, перін бұшлыға, Чуваш республикен бұшлықне, Шагымбек перін әже шүлі шайра хақлама бұлдарны жын. Республика бушлығы Михаил Игнатьев хызенешне чундан барын забурнышлаган зене алла чихмалы сехетте барнелері. Патшалық награды еліне ятпа саламлаза ширіп сывлық онучу зунжа. Шак хизеп сире хавгаланы күрессе жанадып терывыл. Чавашенгаларым валле Алексей Енейкин, Владимир Синдеев.